kan economist po hian in ani dan turan tinang an budget document men lo dina ya budget document ka hirula sarkar berin negative 9.11% dibiawa RE apang ai lo chan chu kan ya kan ti chuan BE oma akum to RE kan buwa akum le budget an pharin akum masale alternate year saka actual kan bu kata ni asan chu tu na BERE mang khan chu don ta san actual chu le huna boy le rek no na chu wa chon kan budget document hian kan sarkar le kan finance ministry te an thiam lo kan isi lo chuan pu du aso yang khan an chu biawa road rate le assume road rate ta kha negative 9.11% bina kan road rate chu rakha ni kuma kan estimate sang tu sari sing thung sang sari chu man tang khan a sing thung sang wa mo kan original estimate ni a RE chu sing thung ma lo kata kami mang chuan ni e chu chuan negative lo turong takani ya masa kan sarkar beri na mang biau sia budget estimate te negative 9% a revised estimate ta kumina kan zoom road rate ka sarkar data pu dua khane kan leader khan ro sei chuak mai ya sarkar data le document mi pui ai oten an pass nan khas ko dan pu ka dik lawan ti ni zon ka tiam lo ban mi man ka dik zo bai mai adik zok le economist so isela sarkar ro na tlen sen ta na sela masa kan sarkar ina pan lai ni mio bangin FRBM X noya document koi mo statement panga ite singa fiscal strategic policy statement le macroeconomic framework policy buwa kana si ave mio bangin revised estimate so pamang lo PE zer tanga chu ta bangin ka chu thu di kom sa kan mai